Nyathi ma dweche adek yuago kata yuare gi rem e osiptal ma Busia bang' wuonmare tong'o wiye gi ofuacho tok gwandruok mano obedo godo e kind wuon kod min gi. Nyathino ne wuonmare otong'o e dalagi mantie gweng' ma Mang'oma e kar chung'od bura ma Matayos kaunti ma Busia. Sami Obuhuma ma en jachiw thieth e osiptalno wacho ni nyathino kod min mare pod dhi medo bedo e osiptalno ma rito ngimagi. Achich no ogeng'ne e tend obila ma Matayos ka nonro pod dhi nyime. Nimeweka maji napakua chakula yangu, akaniita mama Derek, hebu kuja hapa. Kwenda kwa nyumba. Kabla sijaingia nikae, akaanza kunipiga. Akachukua kisu wakati nilimwambia ona chenye umenifanyia. Ikanishika hii kwa mapaja. Ikashika plus blanketi. Nilikuwa nimefunika mtoto blanketi. Hiyo blanketi iliraruka upande. Ya tatu sasa ikashika mtoto kichwa. Nikamwambia angalia chenye umefanya. Yeye mwenyewe alichukua dust kuanza kupangusa nyumba. Ni kitu amezoea kila wakati akiandika wasichana. Anaanza hata ananiita tu bila kosa ananipiga. Ili nitoke, nikimbie nilale nje, alale na hao wasichana. But the child is in a stable condition. He's a bit pale with a HB of 7 and we are doing the necessary investigations, radiological investigations, and we are only keeping the child and the mother here for safety because of the situation at home. The father is a drunkard and we are not assured of the safety. Because of the GBV situation, we are just keeping the baby here and the mother for safety. We are not admitting but keeping her for safety.